gukomeza kugira ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kubana natwe hano kuri Mama Urwa Gasabo TV. Aka kanya twinjiye mu makuru agezweho aba yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Nge nitwa Bizimana Desire, ariko nkuko mumaze kubimenyera muri uno mwanya ntabwo mba ndi jyenyine. Uri kumwe na Ishimwe Honore. Honore, uri amahoro? Ndashima. Tugeze kwa gatanu none hari umunsi wo kwinjira muri weekend kabisa. Yego, urumva rero ko twitegura kwinjira muri weekend, ari nako amakuru abasohoka hirya no hino. Aya makuru rero mbere yuko tuyabagezaho, reka tubabwire wenda zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kubakiraho. Turababwira ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yakiriye ambasaderi Major General Joseph Nzabamwita. Ni mu gihe kandi bushakashatsi ku buzima bwo mu gitanda mu Rwanda bugaragaza ko abantu benshi bamaze kuryamana n'abantu barenze babiri. Saba ni babe ubwo ntibarenga muri miliyoni, ubwo niba bavuze babiri barabanga. Harimo no kubariramo hari ufite nk'icumi, kandi ubundi twebwe twemera Imana uba ugomba kuryamana n'umuntu mwubatse urugo rumwe. Ibyo hangurajya ku ruhande ni ikibazo, turabigarukaho. Hanyuma haravugwa ikibazo cy'abavoka batuma abana batsindwa imanza kuko babishyura make, turaza kubigarukaho. Hanyuma kandi mu majyaruguru y'igihugu mu karere ka Gicumbi hari abaturage bavuga ko bangamiwe n'imbwa zizerera mu muhanda. Turaza rero kugenda tubigarukaho. Hanyuma hanze y'u Rwanda turubakira ku Cyonore. Hanze y'u Rwanda turajya muri DRC turebe aho umutwe watwirwaneho, umutwe ufatanya na M23 wemeje ko wahanuye drone y'igisirikare cya Congo FARDC ganaho kwima uwo mwashakanye imibonano mpuzabitsina bigiye kuba icyaha. Ntabwo byoroshye. Machado rero akaba yahaye Trump Prix Nobel ye, yari yabihigiye ko namusura bakaganira azamuha iki gihembo aherutse gutsindira. Wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo yakatiwe gufungwa imyaka 5. Yego, ngo ko bimeze rero izo ni ingingo z'ingenzi. Hanyuma reka tukuramburire ano makuru yasohotse hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Reka tunayahereye wenda ku nkuru ifitanye isano n'u Rwanda, aho Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya kuri uyu wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2026 yakiriye ambasaderi General Joseph Nzabamwita amushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda mu gihugu cye. Ni umuhango rero wabereye muri Presidence y'Uburusiya aho yitwa Kremlin, witabirwa n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov. Putin rero akavuga ko u Rwanda ngari kimwe mu bihugu byo muri Afurika by'inshuti z'Uburusiya, kandi impande zombi ngo zifitanye amasezerano ndetse n'imikoranire myiza ishingiye ku bwubahane. Major General Nzabamwita wari usanzwe ari umujyanama wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano yagenwe ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya tariki 20 z'ukwezi kwa 12 2024. Ni inshingano rero yasimbuyeho Lieutenant General Mushyo Kamanzi wari usanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya kuva mu mwaka wa 2019. Mubano w'u Rwanda n'Uburusiya watangiye mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1963 ushingiye ku bufatanye mu nzego zitandukanye zirimo politike, igisirikare, uburezi, guteza imbere ubumenyi bw'abakozi ndetse n'umuco. Hashingiwe rero kuri uyu mubano Uburusiya buha abanyeshuri b'Abanyarwanda buruse, aho mu myaka 50 ishize abanyeshuri bagera kuri 800 bizeyo amasomo atandukanye by'umwihariko mu bijyanye n'amategeko, ubuvuzi ndetse na politike. Mu kwezi kwa 11 2024 u Rwanda n'Uburusiya byagiranye amasezerano yo gukuraho visa z'abayobozi ndetse n'iza serivisi mu rwego rwo koroshya imigenderanire. Reka dukomereze ku bushakashatsi bwa 7 ku bwiyongere n'ubuzima bw'abaturage ubwo bita DHS ya 7 ni Demographic Health Survey. Nubwo rero mu mwaka wa 2025 bugaragaza uburyo abanyarwanda benshi baba abagore cyangwa abagabo bakora imibonano mpuzabitsina n'abarenze umwe. Imibare igaragaza ko muri rusange abagore 2% bari hagati y'imyaka 15 na 49 baryamanye n'abantu barenze 2 mu mezi 12 yarashize. Icyakora 41% bakoresheje agakingirizo mu gihe giheruka.
abagore 11 ku ijana bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagabo babo ndetse batigeze babana. Ni mu gihe 45 ku ijana byabo bagaragaza ko mu gikorwa cyari giherutse bakoresheje agakingirizo. Mu bagore 5,386 babashijwe bari hagati y'imyaka 15 na 24 abaryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 ashize ni 2.0 ku ijana. Abayikoranye n'abatari abagabo babo cyangwa ababo batabana bari 13.0 ku ijana. Mu bagore 2,897 bari hagati y'imyaka 15 na 19 babajijwe 1.3 ku ijana nibo bayikoranye n'abarenze babiri, mu gihe abari muri icyo kigero baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 yarashize bakaba bari 9.4 ku ijana. Mu bagore 2,489 bari hagati y'imyaka 20 na 24 babashijwe abakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze babiri bakaba bari ku ijanisha rya 2.9 ku ijana. Ni mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 bari 17.3 ku ijana. Mu bari hagati y'imyaka 25 na 29 abaryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 ashize bari 2.3 ku ijana, mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana ni mu mezi 12 ashize bari 13.3 ku ijana. Mu bagore 3,790 bari hagati y'imyaka 30 na 39 babajijwe abangana na 1.9 ku ijana bavuze ko baryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 ashize, mu gihe bene abo abaryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 bari 9.9 ku ijana. Ni mu gihe mu bagore 3,374 bari hagati y'imyaka 40 na 49 babashijwe abaryamanye n'abagabo barenze babiri mu mezi 12 yarashize bari 1.4 ku ijana, mu gihe abaryamanye n'abatari abagabo baba cyangwa abo batabana bari 7.1 ku ijana. Abagore baryamanye n'abagabo barenze babiri bari hagati ya 15 na 24 bakaba bari ku gipimo cya 47.1 ku ijana. Abari hagati y'imyaka 15 na 19 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize abakoresheje agakingirizo bari 36.8 ku ijana mu mibonano mpuzabitsina yaherukaga. Abari hagati y'imyaka 20 na 24 bakoresheje agakingirizo mu mibonano mpuzabitsina baherukaga gukora ariko baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 ni 52.3 ku ijana. Ni mu gihe mu bari hagati y'imyaka 25 na 29 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize abakoresheje agakingirizo byibura mu gikorwa giheruka bari 45 ku ijana, naho abafite hagati y'imyaka 30 na 39 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 aheruka bagakoresheje byibuze mu gihe giheruka bari 39.8 ku ijana. Mu bari hagati y'imyaka rero 40 na 49 baryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 aheruka banganaga na 27.5 nibo bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu cyiciro cy'abakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana abari n'abategarugori bari hagati ya 15 na 24 bakoresheje agakingirizo babarirwa muri 47.4 ku ijana. Abari mu kigero muri iki cyiciro ariko bafite imyaka iri hagati ya 15 na bari hagati y'imyaka 15 na 19 ni 43.0 ku ijana nibo bavuga ko bakoresheje agakingirizo, mu gihe 52.2 ku ijana by'abari hagati y'imyaka 20 na 24 aribo bagakoresheje. Mu bagore bari hagati y'imyaka 25 na 29 baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 ni 48 ku ijana nibo bakoresheje rero agakingirizo mu gikorwa giheruka, mu gihe mu bafite imyaka 30 na 39 bagakoresheje bari 43.2 ku ijana, naho abari hagati y'imyaka 40 na 49 baryamanye n'abatari abagabo babo
cyangwa abo batabana abagakoresheje mu gikorwa giheruka ni 35.5%. Abari 55,055 batarashatse abagabo babajijwe muri ubu bushakashatsi bavuze ko abaryamanye n'abarenze babiri mu mezi 12 bari 2.5%. Abarenga 54.3% bavuze ko bakoresheje agakingirizo. Mu bagore bashatse abagabo ndetse babana abangana na 0.8 mu barenga 70,000 abarenga 74.00 babashijwe nibo bemeje baryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 ashize. Muri bo kandi 19.1% baryamanye n'abatari abagabo babo, mu gihe 54.3% baryamanye n'abantu barenga babiri bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka, naho abaryamanye n'abatari abagabo babo bakoresheje agakingirizo bari 47%. Abagore batandukanye batandukanye nabo bari barashakanye cyangwa se bapfakaye, abaryamanye n'abantu barenze babiri mu mezi 12 yarashize bari 5.8%, ndetse 45.5% bakoresha agakingirizo. Muri bo 31.1% baryamanye n'abatari abagabo babo cyangwa abo batabana, ndetse 79% bakoresha agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abagabo mbarwa bakoresheje agakingirizo muri rusange abagabo bagera kuri 6% bari hagati y'imyaka 15 na 49 bafite abarenga babiri baryamanye nabo. Muri bo 30% nibo bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abagabo bangana na 15% bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagore babo ndetse batigeze babana mu mezi 12 yarashize. Abagabo 60% nibo byibuze bakoresheje agakingirizo mu gikorwa baherukaga cyo gukora imibonano mpuzabitsina n'abo batashakanye. Abagabo bafite imyaka iri hagati ya 15 na 49 babashijwe bemeje ko bakoranye n'abantu barenze batatu imibonano mpuzabitsina. Ab'igitsina gabo bari hagati y'imyaka 15 na 24 bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abantu barenze babiri mu mezi 12 ashize, bakaba bari ku gipimo cya 3.5%. Ni mu bantu 2,356 babajijwe, muri bo 63% bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Muri bo bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagore babo cyangwa batabana mu mezi 12 ashize bari 14%. Icyakora 73% bavuze ko bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka bakoze. Ku b'igitsina gabo bari hagati y'imyaka 15 na 19 abangana n'1% nibo bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize. Abenshi mu Banyarwanda rero baryamana n'abarenze babiri, aho muri iki kigero cy'imyaka bangana na 6.1% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagore babo cyangwa abo batabana. Aba kandi 74% bakoresheje agakingirizo byibuze mu gikorwa cyaherukaga. Mu bantu 1,019 babashije 24.5% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abatari abagore babo cyangwa abo batabana mu mezi 12 yarashize. Muri bo 73.8% bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu bagabo bari hagati y'imyaka 25 na 29 bangana n'8.6% bakoranye imibonano mpuzabitsina n'abarenze babiri mu mezi 12 yarashize. Ni mu gihe 30% muri bo bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Abari muri iyi myaka y'ubukure kandi baryamanye n'abatari abagore babo cyangwa batabana bakaba bari 23.7%, ariko 67% nibo bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Mu b'igitsina gabo bari hagati y'imyaka 30 na 39 baryamanye n'abagore barenga babiri mu mezi 12 yaherukaga bari 8.7%. Abangana na 22% bakaba aribo bakoresheje agakingirizo mu gikorwa giheruka. Muri abo abaryamanye n'abagore batari ababo cyangwa abo batabana mu mezi 12 yarashize bakaba barirwa ku gipimo cya 14.3%.
abangana na 64 rero n'igice kimwe ku baryamanye n'abatari abagore babo mu mezi 12 ashize byibuse bakoresheje agakingirizo mu gikorwa geruka. Dize inkuru ni ndende igaragaza umubare n'ibyiciro n'imyaka n'incuro ndetse n'abibutse kwikingira muri ibi bikorwa by'imibonano mpuzabitsina bw'abantu baza gusura ibinyamakuru bitandukanye. Yego, ni inkuru iri ku kinyamakuru Igihe, ariko icyo numvishe nyine giteye ubwoba. Mu mwaka umwe umuntu umwe akaba aryamanye n'abantu babiri. Yego. Ubwo n'uwango hari n'uryamana barindwi, undi umwe hakaba wenda bake batafite abo baryamana nabo, ariko biragaragaza ko igipimo cyo kuryamana ndetse n'ubusambanyi kigenda kizamuka. Urumva ko hari n'abaca inyuma abo bashakanye ngo ntibakoreshe n'agakingirizo ku bagore n'abagabo. Twikomereze tujye mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi baravuga ko babangamiwe no kwiyongera kw'imbwa zizerera mu mihanda no mu ngo zabo, bakavuga ko zibangamiye umutekano wabo ndetse n'ubuzima bwabo. Ibi bakaba babigarukaho cyane, ariko abaturage batuye ahangaha bakavuga ko bafite impungenge zo mu ngendo bakora za mu gitondo ndetse na nimugoroba, aho ngo iyo bagiye muri izo ngendo biba ikibazo cyane cyane, noneho bikabakumira ari igihe ari abana barimo kujya nko ku ishuri, dore ko ngo hamaze kugaragara ibibazo by'abana barumwe nazo, aho ibintu abaturage bavuga ko biterwa n'uko batazi ba nyiri izi mbwa. Abatuye mu bice bitandukanye by'umujyi wa Gicumbi bakavuga ko babangamiwe bikomeye n'izo mbwa zikurikirana abantu mu mihanda. Abaturage bakavuga ko ibyo biterwa hanini n'uko ba nyirazo baba batazwi, ndetse bakaba batanubahiriza n'amabwiriza asanzwe ahari ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, ateganya ko imbwa zigomba kuba zifunze cyangwa ziri ku mugozi igihe cyose ziri hanze y'urugo. Uwimana Marie, umubyeyi utuye mu murenge wa Byumba, avuga ko izo mbwa zarumye umwana we wari mu nzira arimo kujya kwiga, agasaba ubuyobozi ko hafatwa ingamba zirengera abana babo. Abakorera mu muhanda ndetse n'abacuruzi bakorera mu mujyi wa Gicumbi bavuga ko zino mbwa zizerera mu mihanda y'umujyi zibabangamiye mu kazi kabo. Jean Claude avuga ko abamotari babangamiwe n'izo mbwa, ndetse ko anemeza ko hari uyo yigeze kugonga akanakora impanuka ubwo imbwa yamucaga inyuma. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel avuga ko ubuyobozi bwa kano karere buzi kino kibazo, ndetse ko hari n'ingamba zirimo kugenda zifatwa kugira ngo kino kibazo gishakirwe umuti. Nubwo kugeza ubu ngubu hataramenyekana neza imibare nyayo y'imbwa zizerera muri kano karere ka Gicumbi, inzego z'ubuzima za kano karere ziragaragaza ko kino ari ikibazo gikwiye kwitabwaho byihuse, kuko zishobora kuba zakwirakwiza ndetse zikananduza n'abantu indwara zandura bikomotse ku nyamaswa. Ibi bibaho, ariko ntekereza ko ari n'umukwabo ubaho bazihiga bagenda bazica, nubwo iyo miti iba ibitswe cyane cyane n'inzego z'umutekano, kuko habaho guhuza imbaraga bakaba bafata umwanzuro wo kuzica. Numvisha ariko ngo n'abazitamira ubu ngubu bazotsamo ka burushete. Ngayo nguko none ngo zabangamye ubu ngubu bari nko mu Bushinwa, ahubwo zaba zirimo zirashakishwa kugira ngo bazirye. Niko bimeze. Usanga hari ibizira nyine. Reka twikomereze mu makuru hagezweho turi kubagezaho. Ni kuri Mama Rwa Gasabo TV, tuba turi amakuru yo mu Rwanda, mu karere u Rwanda ruherereyemo ndetse no mu mahanga ya kure. Hari ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko bita RAF ryagaragarije abadepite bagize komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda, uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside kwakira ikibazo mu bunganira abana bato bari mu magororero kubera ubumenyi buke mu bijyanye no kunganira abana. Twiringiyimana Theogene, umunyamategeko mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko RAF, yabwiye abadepite ko usanga abunganira abana bari mu magororero batabikora uko bikwiye biturutse ku bumenyi budahagije. Impamvu zagarutsweho cyane kuri iki kibazo ni uko raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko abana bafungiye mu igororero rya Nyagatare batunganirwa uko bikwiye, kuko bamwe muri bo bahurira n'abunganizi babo mu rukiko batateguye imanza mbere, kandi bamwe mu bunganizi batajuririra imanza z'abana ku gihe, bigatuma urubanza rupfundikirwa, hakaba n'abatishoboye baburana batunganiwe.
Twagirimana avuga ko kunganira umwana bisaba umwihariko kuko urubanza rwe rusaba kubanza gukora ubucukumbuzi bwimbitse kuruta uko wakunganira umuntu mukuru. Iyo urebye usanga biterwa n'impamvu eshatu zirimo ikibazo cy'ubumenyi buke, kubunganira abana kuko abenshi baba bakiri bato mu mwuga kuko baba bataramenya uko imanza ziburanwa, ndetse abenshi baba bataragira ubumenyi bwo gusesengura imanza neza. Twagirimana avuga ko kugira ngo umwana yunganirwe bisaba ko umwunganizi we aba afite amakuru afatika, ndetse yabanje no kumuganiriza akamenya uko ikibazo cye giteye, nawe ubwe akajya kwishakira andi makuru arebana n'ifungwa ry'uwo mwana. Indi mpamvu ituma abunganizi batiga imanza neza ziburanamo abana bituruka ku kuba igihembo cyabo ari gito kingana n'ibihumbi 400, ugasanga abunganizi bamenyereye kuburana imanza batayakorera. Ayo mafaranga rero usanga yakirwa na bamwe batarabona akazi keza cyangwa badafite ibindi bakora, batanafite uburambe n'ubunararibonye mu kuburana imanza, ugasanga bituma abana badahabwa ubutabera bwuzuye biturutse ku manza zaburanywe. Twagirimana avuga ko usanga hari n'abunganizi bahatira abana kwemera icyaha kubera ko babona kuburana rwa rubanza atazabishobora kandi yamaze guhabwa igihembo. Byakwiye kurebwa uburyo imanza z'abana ziburanwa n'abantu bamenyereye kandi bafite uburambe mu kuburana imanza, kuko abo zihabwa batuma umwana ashobora gufungwa bitari ngombwa. Twagirimana yasabye abadepite ko hajya havugururwa amategeko cyangwa hakabaho kuyahuza arebana n'uburenganzira bw'umwana kugira ngo hajye habanza kubaho kugoragoza mbere yo gufata icyemezo cyo gufunga umwana. Ubundi ibyo umwana yakora byose biba bikwiye kubanza gusuzumwa bihereye mu mizi w'icyo cyaha yakoze kugira ngo harebwe uko yafashwa guhabwa ubutabera. Nubwo nta mubare wagaragajwe w'abana batahawe ubutabera uko bikwiriye, abadepite bavuze ko mu nzego z'ubuyobozi buzatumiza kugira ngo ikiganiro nabo barimo na Minisiteri y'Ubutabera ndetse n'urugaga rw'abunganizi kugira ngo baganire uburyo iki kibazo cyakemuka uko bikwiye. Depite Ndangiza Madina, perezida wa Komisiyo y'Ubumwe bw'Abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside, yavuze ko mu bintu by'ingenzi bagiye gukora ari ukuganira n'izindi nzego kugira ngo barebe uko ibibazo byagaragajwe mu by'ubutabera buhabwa abana bubahirizwa uko bikwiriye. Hanyuma reka dufate akaruhuko gatoya, mu kanya gato turaza tubabwira amakuru arimo gusohoka mu bitangazamakuru bitandukanye hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Tondo uzasangamo ibiribwa nk'amagi, kurya saa sita na nijoro usangamo ibirimo inkoko, ariko cyane cyane kuri konte ye uzasangaho amafaranga menshi. Ibi bintu byahoze bigoye kubigeraho kandi bigenewe bake cyane. Hari kera tutaramenya NCGR Limited, sosiyete nyarwanda ifite ituragiro ry'inkoko za Tetra Super Harco, ubwoko bw'inkoko zitanga amagi n'inyama byinshi mu gihe gito cyane. Isake igira ibiro biri hejuru ya 2.5 mu byumweru 12. Buri imwe itera amagi arenze 230 ku mwaka. Ni inkoko zidapfa cyane kandi ziba ahantu hose. Iyi itera irya garama zitarenze 145 z'ibiryo, ibituma idahenda mu kuyorora. Ukeneye gushora imari mu bworozi bwa Tetra Super Harco, hamagara cyangwa wandikire NCGR Limited kuri 0796 0966 cyangwa ubandikire email kuri info@ncgrlimited.com. Kuko twe tumaze kubibasezeranya, onorereka uno twakwinjira ku makuru arimo kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda, tukanayahera ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa Twirwaneho wemeje ko wahanuye drone ya gisirikare ya FARDC. Ibi byabaye rero ngo kuri uyu wa kane tariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Umuhuzabikorwa w'uyu mutwe Colonel Ndakize Kamasa Welcome yatangaje ko ino drone bivugwa ko ari yo mu bwoko bwa CH-4 yahanuriwe mu mirwano yari irimo isakiranya ingabo za Twirwaneho ndetse na FARDC bafatanyije n'ingabo z'abarundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FDLR. Ni imirwano rero yakurikiye ibitero by'uruhurirane ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ryagabye ahitwa Point Zero
ku birometero 10 mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe muri teritwari ya Fizi. Twirwaneho ikavuga ko bino bitero byatewe n'ikwirakwizwa rinini ry'ingabo z'u Burundi muri kariya karere, aho yavuze kandi ko ingabo zagabye ibitero birimo ibyo ku butaka ndetse n'iby'indege zitagira abapilote zizizwi nka drone, bikaba ngo byari bigamije rero kwibasira ku bushake abaturage b'abasivile bo mu midugudu ya Rwitsakuku ndetse no mu nkengero zayo. Koloneli Ndakize yavuze ko ingabo za leta zikigaba ibyo bitero abarwanyi batwirwaneho bahise batabara mu rwego rwo kurinda abaturage, binarangira banahanuye drone, aho yagize ati mu guhangana n'ibyo bitero imitwe y'ingabo za MRDP twirwaneho yahise itabara igamije kurinda abasivile, irasa drone y'umwanzi yari irimo irasa ku bice bituwe n'abaturage, isubiza inyuma igitero ku butaka, isenya ibirindiro by'umwanzi kandi ifata ibice by'ingenzi birimo n'umusozi wa Baruta wari umaze igihe ukoreshwa nk'ibirindiro byo kurasa ku bice bituwe n'abasivile. MRDP twirwaneho nyuma yo kurwana n'ihuriro ry'izi ngabo ikanazitsinda, yashimangiye ko itazigera na rimwe yihanganira ihohoterwa rikorerwa abasivile b'abanyamurenge rikorwa n'ingabo za FARDC, iz'u Burundi, imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR, cyane cyane irishingiye ku migambi yo kurimbura ubwo bwoko. Yateguje kandi ko ingabo za leta za FARDC n'abazifasha ku rugamba azibwira ko ngo igihe kigeze bakishyura ibitero bagambiriye kuba bica abanyamurenge. Uwo mutwe rero wunzemo ukomeza ko uzakomeza gusohoza inshingano zawo zo kurinda abasivile n'imitungo yabo ndetse bakanarwanya n'ihohoterwa rifite isura ya jenoside. Tuve muri DRC twerekeze muri Ghana. Inzego z'umutekano n'ubutabera zatangaje ko kwima uwo mwashakanye imibonano mpuzabitsina mu buryo buhoraho bishobora gufatwa nk'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, bikaba byakurikiranwa n'amategeko. Abayobozi basobanuye ko iyo umwe mu bashakanye cyangwa abakundana akomeje kwima undi uburenganzira bwo kuryamana nta mpamvu zifatika, uwahohotewe yemerewe gutanga ikirego kuri polisi, dosiye igashyikirizwa inkiko ikaburanishwa hashingiwe ku mategeko arengera umuryango n'uburenganzira bwa muntu. Iri tegeko rireba abagabo n'abagore kimwe kuko impande zombi zishobora kuba zahohoterwa zigakorerwa iryo hohoterwa ryo mu marangamutima. Banagaragaje ko ibikorwa birimo kwirengagiza umufasha ku bushake, kumwima urukundo n'ubwuzu, kumutesha agaciro cyangwa kumwima ubufasha nabyo bishobora gufatwa nk'ihohoterwa ryo mu marangamutima. Impuguke mu by'amategeko zivuga ko iyi ngingo iri mu ngamba nshya zo kwagura ibisobanuro by'ihohoterwa ku buryo ritagarukira gusa ku gukomeretsa ku mubiri, ahubwo rikanareba ibyangiza ubuzima bwo mu mutwe n'amarangamutima. Icyakora iki cyemezo cyateje impaka nyinshi haba muri Ghana no mu bindi bihugu, aho bamwe bibaza uko kizahuza n'uburenganzira bwo kwemera cyangwa kwanga imibonano mpuzabitsina, ubwisanzure bw'umuntu ku giti cye, ndetse n'aho amategeko akwiye kugera ku buzima bwite bw'abashakanye. Nubwo hari abatabyumva kimwe, abayobozi ba Ghana bashimangira ko intego ari ukurinda icyubahiro n'uburenganzira bw'abari mu mibanire no gutuma ihohoterwa ryo mu marangamutima rifatwa nk'ikibazo gikomeye gikwiriye gukurikiranwa n'amategeko mu buryo buhoraho. Bishobora gufatwa nk'ihohoterwa rishingiye ku marangamutima, bikaba byakurikiranwa n'amategeko. Abayobozi bakaba basobanuye ko iyo umwe mu bashakanye cyangwa abakundana akomeje kwima undi uburenganzira bwo kuryamana nta mpamvu zifatika, uwahohotewe yemerewe gutanga ikirego kuri polisi, dosiye igashyikirizwa inkiko ikaburanishwa hashingiwe ku mategeko arengera umuryango n'uburenganzira bwa muntu. Gayo nguko muri Ghana. Yego. Hanyuma reka tukomeze tubabwira amakuru arimo kuvugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye. Dukomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maria Corina Machado, umunyavenezuela uherutse kwegukana igihembo cy'amahoro cya Nobel, yahisemo kugiha Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ishimwe kubera byinshi uyu mugabo yakoze. Machado yakiriwe na Perezida Trump muri White House
kuwa kane tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Nyuma y'ibiganiro aba bombi bagiranye, Machado yavuze ko yahaye umudari we w'igihembo cya Nobel perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amakuru kandi yahamijwe na Trump wanditse kuri Truth Social ati Maria yampaye umudari we w'igihembo cya Nobel kubera akazi keza nakoze. Ni igikorwa cyiza cy'icyubahiro ku mpande zombi. Ni umugore w'igitangaza wanyuze muri byinshi. Mu kwezi kwa 10 2025 nibwo Maria Machado yahawe igihembo cy'amahoro cya Nobel kubera uruhare rwe mu guteza imbere amahoro muri Amerika y'Amajyepfo mu gace bivuga ko demokarasi kuri ubu ngubu iri mu kaga. Machado akaba yaratangajwe n'akanama gatanga kino gihembo nk'uwatsinze mu muhango wabereye iyo siro. Ni mu gihe Trump nawe icyo gihe bitangazwa yashakaga ko kino gihembo akegukana. Yamenyekanye cyane rero nk'utavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela, uherutse gutabwa muri yombi n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Machado ni umwe mu bahabwaga amahirwe yo gusimbura Maduro nyuma yo gukurwa ku butegetsi. Gusa Trump yagaragaje ko ashidikanya ku gikundiro cy'uyu mugore iwabo muri Venezuela. Nubwo uyu mugore yahisemo guha igihembo cye Trump, akanama gashinzwe gutanga ibihembo byitiriwe Nobel gaherutse gutangaza ko watsindiye igihembo cy'amahoro adashobora kugiha undi muntu cyangwa kugisubiza. Bivuze ko Trump azagumana uyu mudari nk'umurimbo, ariko nta na hamwe bizaba byanditse ko yatsindiye Nobel. nawe yarayishatse ntiyayibona, anabiririmba kenshi, ariko Machado akaba ariwe wayegukanye, yamuzirikanye. Tujye muri Korea y'Epfo aho handitswe inkuru y'uko Yoon Suk Yeol wahoze ari perezida wa Korea y'Epfo wakuwe ku mirimo ye nyuma yo gutangaza ibihe bidasanzwe bya gisirikare mu gihugu, aho hari mu Kuboza 2024 yahamijwe ibyaha byinshi ashinjwa kuri uyu wa gatanu tariki ya 16 Mutarama 2026. Urukiko rero rwamuhanishije igifungo cy'imyaka 5. Icyemezo cy'urukiko cyo kuri uyu wa gatanu nicyo cya mbere muri byinshi bifitanye isano no gushyira igihugu mu bihe nk'iby'intambara gutunguranye kwamaze amasaha 6 gusa, kubera ko inteko ishinga amategeko ya Korea y'Epfo harimo n'abayoboke b'ishyaka rye batoye kubihagarika. Uwahoze ari perezida Yoon we yaba yarahamijwe ibihe byaha. Yoon kugeza ubu hamaze guhamwa n'ibyaha birimo byo kudakurikiza inzira ikwiye mbere yo gutangaza ibihe bidasanzwe by'intambara, guhimba inyandiko zijyanye n'uko gutangaza ibihe bidasanzwe ari ukwangiza ibimenyetso by'inshinjabyaha, mu guhanagura amakuru kuri telefone ye, kubuza abayobozi gushyira mu bikorwa icyemezo cyo guta muri yombi. Izindi manza zitandukanye zizasuzuma ibindi birego birimo icyaha cyo gutegura umugambi wo kwigomeka. Abashinjacyaha bagendeyeho basaba ko Yoon yakatirwa urwo gupfa. Biteganyijwe ko icyemezo kuri iki kirego kizatangazwa muri Gashyantare. Yego ngoko bimeze, ni na hano dusoreje amakuru yaragezweho muri kano kanya barimo kugenda asohoka hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye, haba hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. Ariko mbere yuko tuyashyira akadomo, reka tukubwire zimwe mu ngingo z'ingenzi twe twibanzeho hano mu Rwanda. Twe twakubwiye ko Perezida Vladimir Putin yakiriye ambasaderi Major General Joseph Nzabamwita. Ni mu gihe kandi bushakashatsi ku buzima bwo mu gitanda mu Rwanda bugaragaza ko abenshi baryamanye n'abarenze babiri mu gihe kingana n'umwaka ushize. Haravugwa kandi ikibazo cy'abavoka batuma abana batsindwa imanza kuko baba bishyuwe make. Ni mu gihe kandi mu karere ka Gicumbi abaturage bavuga ko babangamiwe n'imbwa zizerera mu mihanda zikabatesha akazi. Hanyuma hanze y'u Rwanda abantu tumaze kubabwira iki Honore? Twasimukiye muri DRC tureba aho umutwe wa Twirwaneho ukorana na M23 watangaje ko wahanuye drone ya FRDC. Muri Ghana twabonye ko kwima uwo mwashakanye imibonano mpuzabitsina bigiye kuba ibyaha. Machado waherutse guhembwa cyangwa se gutwara igihembo cya Prix Nobel akaba yagishyikirije Trump, naho uwahoze ari perezida wa Korea y'Epfo Yoon akaba yakatiwe imyaka 5.
y'igifungo. dusoreje hano rero aya makuru yaragezweho hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye. Turagushimira cyane we twabanye muri ano makuru, hanyuma turashimira n'itsinda rigari ry'abatekinisiye twabanye barimo Ruhongeka Janvier ndetse na Mutampera. Harya Mutampera uziko ryo ndimo ndafata cyane, Joshua Mutampera naryo ngomba kujya ndyongeraho, na Theo bose bari abagabo bakora akazi gakomeye cyane, reka tujye tubashimira. Hanyuma njye nitwa Bizimana Desire, nanjye ndishimwe Honore. guma kuri Mama Urwa Gasabo TV dukomeze tukugezeho ibiganiro n'amakuru bitandukanye.